Tutoni shingi nyuma ya Karima Hussein na maritati wandini ya kisima ukurukira kinyamara gikinene gya kwagaru nchire umarina gintu gya gukenera. Oni nyuma ya munini wa kiama kia Jubilee Kinoti Gatobu agwatanite na Tana Water Project kunja kithima kia runchi nterenu Gitobu akiringira ndebe na uria uriti Karima ntere ino mbete kwithirwa akimuria metere mirandi imingi ya uthina mbere na nkuruki kurumba asiasa mamangi maringe kampeni china kwithirwa itigucocera kana cithirwe china thiri tuterete kithurano kinene ni toboya mwira kirigia gutariria ko ne kogwero gukunene kiria Karima ntore ya Lausanne na maritati wandini ya kisima gicone kia buri na araba gwete ugeni Kinoti Gatobu na wirubo bunene nyuma yawe bagwatanirite na Tana Water Services kubenjera kithima kia roje ntura yu na roje guturika gintu kiria gitwire kinyamaria gikinene kiria kari kwa igitarira janandi na tukenda guchwa inyingi izi tuthetherwa Tana Water Services Board ya Kiambogo turathetherwa Ministry of Housing itugrombete inge kuma ke National Drought Management Authority inge ithatu imwe nturaita wa Nkando na arakirwa nari inge nturaita wa Kamuketha na arakirwa nari inge nturaita wa Karima Kanjoka na arakirwa nari Rwanda rwa runene ruone ruji kuri inge turaturire oteze iumete kiri Ministry of Agriculture nturaita wa Ntumbori na nyuma rubyiru runge mono tayatu kurukira matangine rurima unirathire tayari na arombete akari gucumiria kwa wingi na kumuikia ngugi akiuga akoroka kaya kwa giteke mutongere wa baraba inge mbungene na kuya katherega kuromba mirandi inge kathomba irete kinyanirite gicigone giki ai murungu andingira kiama kire kiama kia Jubilee iyo ni number 2 iyo ni munini wa Uhuru Kenyatta ni deputy party leader na ugambi bo ibungo tumira ngeta nkaromba bwao taeje tukamiona ngeta nkaromba bwao tere Kiambogo tukamiona mari ambere ndari mono thirikari-ini nta anda ona runyine na parliament anto batonya ira lakini andi ndramenye tujira tunde twa thirikari kunga itanguge mainda jaire kanenya ya 5 jangu gije ndaritete gipindi kia mbere bamwe batongera baraba kumite Kinoti Gatobu nyuma na gukojera ngugi iu ni baugite Kinoti Gatobu teka mheshimiwa athuri thaiji ende aratumire inyewe gikiama kendona ntureje kunyontoka ti sawa na ikio abwirire ikio gitumi twatonyere kiamene kira kia Jubilee twinawe kenda tumbo kubiria antu bentu banture Lausanne na kisima kionde arethira baruga ire ndathithitie ni kenda benjirwo ni county shiri tayari arajokia baruga iria na ararita ngugeje ati kwathurana no wa miambiritie muringire ni rui kwe mtombikia kweja akethira ngugeje yambiritwe i county kana barugeje iri na Joy Karambu akarega kwimithithia akari nabo baraba kenerete kunogo kwa mitongi mugongo ni bakathite tagari riu kwe wambachare ngiri 5 na kwe waroje ibore ko muthongi ndabera bumenyanto beto tukuthirwa maisha imweshimiwa Gatobu tukethwa twina nkatho inyinge muno ki mweshimiwa tonto ni tuonete ati ngugi yawe amiambairia mwanka kathiria ngugi yawe ni kuga kusema na kutenda karochwa nderorete kibande kia mweti yangu sainera kabera onte ikiantukana niko sawa mheshimiwa batu aturirwa mbojo uo tuturirite ingwitikio tugeta kuromba mpembe che musanda kio kirundukira na ndura kemere na ikiracindirwa gia mpara nki reportera Weru TV kuma Lausanne maritati gicigone kia buri mbeta mawira kirigia